du sak taka INP Mizo channel lo thlir thin tu te in lo dam tlang hlom em le ro kholna wangin nithum lai news kan ti chuak thei ta lova apoi kan ti ya subscriber te in Mizo om hle mai tuna tang chuan kan ti dan pa ngai taka ti chua le kan be se yanga kan news ti chu ang te min lo thlir sak le theu turin kan som chewa Myanmar news kan lu chil le tak ma in zanin chu international politics lam kan lu chil ma sapotanga ti chuan dama omle Myanmar ram chanchina kan bur le char donia Ukraine le Russia inkar boruak kha kan thlir lenga ti chuan US le Pakistan inkar boruak thar te po kan soidonia Ukraine lam boruak European Union angoi thei talova Biden le Putin mahun tur hi engtin nge moni zel don ni Ukraine chungchanga Russia malak na chu azul chhozela European Commissioner and President Ursula von der Leyen po angoi thei talo Ukraine ram laka Russia chet na hian man aneya Vladimir Putin hian a choi khopang ti in atong chuak vele talol mai ani hi meichia ma ni se Europe khomol pui optu ani miau maya adoi zep vakinarin omlo Russia hian Ukraine hirun ta se European Union hian Russia gas pipeline video masa a chiang de uzo ka kan soita Nord Stream 2 pipeline kan ti kha a khar sakangem ti a soi chi lova economic sanction bak chu antingam le tak poinarin omlo boka German chuan Chancellor thar Olaf Scholz nein Major Chancellor Massaber Angela Merkel kha kumsom paruk chung zetalala chutianga rei takal lalnuin Olaf Scholz chu ahne zotalova parliamentary vote zasari le somthum le paruk oma Scholz hian vote zathum le somko le panga muin kumsom ruk le pasari mi Angela Merkel politics jin kong hi chu atop nai don ta ni na lang German Chancellor thar nen press conference an nei dun na European Union President chuan thu soin Russia in ramdang ati boy chuan amana choyang chu Russia kan ria tiranga mipui riata kan puangzar kher lovang ati German Chancellor thar Olaf Scholz se chuan tunlai Russia le Ukraine boruak hi engma la soiri lovani heti lai hian December ni som pahni pathian ni khan Russia lam chuan thu thar anron neya President Vladimir Putin chuan President Joe Biden nena inbiak na nei le adua mai chana inbiak na nei po adu thua soi ni in Kremlin chuan soya Vladimir Putin hi azam ruvede te po ni mai thei December ni sari khan Biden le Putin hi video conferencing mangin anin ko ma khamitum khan inbiak na nei chho zelan tum nya soyani December ni sari a president pani te inkom nuwa boruak kha athar chhauran lova Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan US le Russia thil tum hi a in person em maya thutluk na fum fe ta ko omlo thu alo soi to a ningaliam nuwa Kremlin chuan inbiak na nei zelan du thu hi anron soi thar le ta a European Union President thu soi wang te po ni mai thayani Vladimir Putin hi azam le dewa ang tlat mai ti chuan Joe Biden po chuti taka president huai sen le rorum chuni farhan lova Putin an inbiak adu chuan anin bele mayanga ma se eng ualan soi chuarin om chuang lo Russia hian delay tactic anti mai aru ka malak na anayawanga engemo US NATO le EU te malak na ti khotlai adu wanga inbiak na lam ron soiri thut ani mai thei boka China le Russia laka hi chuan rel rufim tak manga mengka ka thutluk na siama poimo khopang ti chuan US le Pakistan inkar lam kan soikai le donia Biden summit a boycott nuin Imran Khan chuan US lam hoyatum le ta infiam na khovela hriat lo cricketer Imran Khan chu Pakistan Prime Minister som ni le pani na ni turin sang ni le som pariat kum okas ni som pariat khan office lu atan veta a atir kha chuan Pakistan mi puite pon achunga base na an nei sang view maya Pakistan chuan economy lama harsat na atok na samaya helpol chom nan suman khoral na satbaka Pakistan politician le official te an hlemhlet e mawangin Pakistan chuan leiba tam takanaya
chung har sat na te sukiang turin Imran Khan hi an beisei ani mi pui beisei angin ma ala ve ngal maya sum in rin chem na masaberatan Prime Minister office a lir theite ti tlemin enge moza chu alilama faka hlomman viu mai maro chu United States laka hel chuin China lam a hoita hlo maya US tan puina dollar makta duai tel adong chung po are thei kha tuna chuan US atangin engma adong talofa are thei tur zia hi soina siak lo ani bermai mi pui beisele rin angin Pakistan Tehreek-e-Insaf party chu a om thei ta ho lo maya China uite ang mayen China malak na chu athlop ve em ringota China la chuan engma athloni na pedu der mai silova Pakistan rama China project lian te chu Pakistan leiba te pungtu mai mayan ni zauta Imran Khan kai huai Pakistan sarkar leiba nga zia chu kan soi photo kha State Bank of Pakistan in report pe ka piangin Pakistan leiba nga zia alang chiang tiela atam tual maya October thla thlenga China laka Pakistan leiba hi US dollar billion som ni le paruk atling toa thilchin chang hedeu te chu anmang ang tak zetane hei chau hi ni lova World Bank poisa abatam em mai boka tun din muna hian khovela leibanga ram som zinga Pakistan ram hi achuang ku au ve to ni chung ram te po chu thret mai mayatan an soi kai ta zelela heng Angola te Bangladesh te Ethiopia Ghana Kenya Mongolia Nigeria Pakistan Uzbekistan le Zambia te henia Pakistan hi hetia a omzel chuan Islamic extremist group 10 khatin anla thunun mayang ti hi a hlo om viu mai October ni som pathum khan Prime Minister Imran Khan chuan Pakistan hian kan ram sum din mun siam nan le na siam turin China company te atangin investment amamo ani ti in alo soitoa ma se China company te po hian suman mu let nge theina turani lo chuan emo Pakistan rama mun poimo te an thunun zui thei don lo chuan emo investment siam hi an chak fran chuang lovani tun thlasom pakhat kalta a Pakistan leiba punna ret hi za a pariat laiania ram thang duang tak chuni don lo ti achiang reng mai heng zong hi Pakistan in United States saphat san ra chua ti mai la adik viau mai ome Pakistan hian ram hausa le thil phal United States hi a bel le hani ngot lo chuan handin chua pui tur eng thil thama an mahun tan beisei tur om lova ati thei jok le angai na ria China in Pakistan ram hi sum siam nan a mang heu mai jok don ani December ni som khan US Senate Armed Services Committee te chu Pakistan an zina Senator August King an hova Senator Richard Burr John Cornyn le Benjamin Sasi tennia US Senator te chuan Pakistan le US hian inlai chin na tha nei zealan du thu an soya ziak tular Madiha Afzal po in Senate Committee in Pakistan an tlo hi thilpoi mo takani alo ti ve boka US Afghanistan withdrawal huna Pakistan in US atan puina te US Senate Committee te chuan lom thu an soya Pakistan Chanchinbu Express Tribune chuan ti hian aziaka Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan Pakistan thilmamo chu US point amamo vea du thu mun kan ni angin kan in puiton angayani mi puiro rel na noya sarkar kalpui ve kan nia kan chevel le khovel ramte mon na po kan ve boka chu wangin malatlang tur kan ni ati ni inaziak Imran Khan chuan US Senate palai te chu Pakistan le United States inzom na chak taka kal theina na mala turin alo ngen boka abik takin Afghanistan rama humanitarian aid pe kani theinan US chu tho puyadu ti soibokin economy thila phei chuan kong engkima United States nena tho ho zela du thu palai pali te chu lo hrilani US President Biden an Democracy Summit akova khan Pakistan po hi som te zinga atel ve ngei maya ma se Imran Khan chu tel du talova thakhat poliam ma in US nena in lai chin na tha siama du thu soi le chiam maya ril ro boy chu ni em lovang chumo
engpo ni se mi fingpa nga ya ni chuan China a hian US hi katana thazo ka ni hi ti na chang a hevele mai tura nga yang INP Mizo channel clear tu te le lo ngai thatu te in za chunga kan lo me kan channel himin lo clear sak zel don nia